küçük kız gelinler ey gülüm gülür elim gülür gülür göster diyarım çağır karın çağır sazın gülür eller gülüm gülüm gülür elim gülür gülür göster diyarım çağır karın çağır sazın gülür eller gülür gülür eller gülür gülür eller gülür. Salam, mən Sevin Cəmili, Azərbaycan Dillər Universiteti tələbəsi və diplomatik öğrencisiyəm. Bugün biz baharın gəlişini, Novruz bayramını qeyd edirik. Bu bayram münasibətilə dünyamıza sağlamlıq arzulayırıq. Hello, I'm Jamila Mammadova, diplomacy volunteer from ADA University. Today we celebrate the arrival of spring, the Nowruz holiday. On the occasion of this holiday, we wish good health to our world. Hola, soy Gülnar, voluntario diplomático de la Academia de Administración Pública. Hoy celebramos la llegada de la primavera, la fiesta de Nowruz. Con motivo de esta fiesta, deseamos buena salud a nuestro mundo. Bonjour, je suis Asil Barigou. Je suis volontaire diplomatique et diplômée de l'Université des langues d'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, nous célébrons l'arrivée du printemps, la fête de Nowruz. À l'occasion de cette fête, nous souhaitons une bonne santé à notre monde. Здравствуйте, меня зовут Ильданис Мамедов. Я дипломатический волонтер, студент Азербайджанского университета языков. Сегодня мы празднуем приход весны, праздник Новруз. По случаю этого праздника мы желаем крепкого здоровья нашему миру. 안녕하세요. 아제르바이잔 언어대학교 학생이자 외교자본봉사자인 피단 탈부바입니다. 오늘 우리는 봄 노브루즈 희열의 시작을 기념합니다. 이번 희열일간 세계의 건강을 기원합니다. Bugün bayramıdır ellerin, laleler bayramıdır çöllerin. Çöllerden gülü kalkıp dostlarım, çaların oynayalım dostlarım. Konnichiwa, 私はアゼルバイジャン言語大学のゼイナ・ムスタファヤバです。外貨ボランティアです。今日私たちは春の祭り、ノブルス祭りをお祝いしています。元気で幸せな一年になれますように。السلام عليكم، أنا نيجار باورلا متطوعة دبلوماسية من الجامعة الباكو الحكومية. نحتفل اليوم بحلول العيد النوروز. نتمنى في هذا العيد لكل العالم عافية والصحة. سلام، اسم من خدیجه است. من داوطلب دیپلماسی از دانشگاه دولتی باکو هستم. امروز ما رسیدنی بهار عید نوروز را جشن میگیریم. به مناسبت این عید آرزوی سلامتی برای دنیامان داریم.